Kubor nakaslem jong udongsan Hima. UMLA ke Jawai constituency uba wailat miki shilla uba deru chairman jong ke muda haga sengi palai jong ke tayo ula pelai pai bai ki artli ki trok kit nyut kawai ke trok kit nalor ke organic waste converters compositing machine but ke baling machine haga jingilang ke balalong ha pelau ke office terekam jong ke Jawai municipal board hakimus nyang Jawai haswaban pelai pai ba Kaladan suka jingelang ke bala penyai do chairman ke Jawai Municipal Board uba laso ki lakyang ha jingin don lang ke Chief Executive Officer JMB ke kong DV Lingdo MCS udaloi ke elaka Jawai uba puramon kinjin nalor ki wei uba wailat miki shilla haba ajing kran ha ke sni ula ai kublai ki officer ki bala trei shitom ban poi shi ke thong hadin bon snem jong ke jingsha kan tho ha ke be dei bat unyut bat kumju ru ki jabo jaban hasor Jawai. Henry ula ong ba minta ula yeng na kajing song sarong bat usngaw donbok shibon namar lingba kajing tray shitom jong u haringkat ki officer bat ki staff jong ke board kilala ban shim ni ki sen jam ban wengno ya baro kini kijing Hagaju kapor UMLA ula ai kublai kerpang ru ke senrat Jawai bat ka saba muswang halor kajing ailat jong ki ke Jawai Municipal Board na kabenta ban shna ya ke recovery center. Ula keren ru ha kabede bat ki project balamang lingba ka 15 finance nagabenta ki shnong ba pher hasor Jawai bat ula kular ru ban shimkhia ha kabede bat ki jinge jong ki nong tray ke Jawai Municipal Board hekti ki por ki jing cha ben ki jing cha klam hekti por nga snyau kau MLA tang upai news lem snya kwa de mem dis snya kwa upai news le ne kham tam ki comments ki pher Hei por ngaya na de kan mua wa hado chief minister warim yong state Meghalaya yong I deu burom yo Dr. Mukul Sangma hapo ga floor yong assembly kelamu yeni hejing ito we chep wada apil yung sarkar ang upat ladam yepi solve ya kanigi issue wa MLA hapo Jawai daw ram election kan mo itu ki kenten gi ako bar he joy por la ye nya nga la e khuble o ye concern gi ako man da perkhada gi gitu ki jingjia ki ti por ho he ti por kam jo klam ko por snyawa nga kam si bha tam snyawa kam si bha tam o MLA o man da poi he por yo nga mi ite ki jing ye khi mi ite ki jing problem gi wa pair gi Henry nga manda yenya no neges ni snyawa no yeledi kau embhata perkhado yu chadin to chimgi han piya kitu waro kitu kijing tu eu blai to kijing tenjo ye I yanga bat kam jo le ke Jawai Municipal Board ko au thoi ya kite kilat kiluti bonsin ijo nyau bai hei pori warim nadok ka Jawai Municipal Board nadok ki nong pat nong yu ka hai por warim hai tu por I pat bai I ye te iwum em hakti yong I hanrai meling wan yu pat ki penta tu ye le kubla yo ya ka sein ra Jawai ban kam jo le yang sabak muswak ud elat ya ka Jawai Municipal Board go penchna ya ku di recovery center Dangkat ni idang percani ule na Jawai Municipal Board. But ngakwa o kanaya pi in future lada iwan ki wakwa uwan chikmat ule ye ni kam I welcome ni ba kam man hei ta yu impling daman ko kam nagawi nagalat kamay gatu ka chnong ko chimpi gatu ka employ ka igibru Manda employ ko kam jo le ya kitu ki waste ki udah pengkelas bo na itu dai di yo ki ke revenue nei benta wo pen miet pen bhai ke chnong bat kam jo le we ki ekre ye ki kon ro te idang kam man katte nei bha wa dang em ruwan chmat ine te daw dang le ine ke Jawai Municipal Board na ka board katte the third ki machine Henry have a future le em ki dorbar chnong le ni da em ki riu chimet you was now ye chimti gni kam
yo manikam kinong kolek i kolek i nagajwai municipal board to penpoi gimana penpoi ki yegi segregate yegi tu ki man di plastik ki yegi recycle yegi udai yegi tu ki wak ye pengkelas bo ki yegi pengkelas bo yegi udai yegi generate yegi penmi revenue nei tu di kam katele i elad yegi won you em ke jumut kam bat kam jo le perchangi wa kaman isnya thoi mentu la da penbiangi dukat yaki machinery yaki teki yaki ni tiar kitar la dan fight wani ya administration la dan fight wani ya office katele daw poi ka por daw collapse kejuan nei dei daw da rai ya ni ke jo ki issue hakmat yang minister yang urban bat kam jo le yo commissioner yang secretary yang urban woman commissioner yang finance darai wato wa ya kini staff yang ketua municipal board to dara na do itu for na kanika town committee but hado ne gesi ne un perchang yo penhe yo pengon ya kini kinong tre tenete daw hai ti for ga meeting de yo i ga assurance ne galiang yong wato uyarati i ne bentaw pengon wo sanction cho gi ya kini post QM hapo ini office yang kedua ini seperti itu.